Diteruskan ngoge Injil Yohanes. Gundari nggosuh kita Yohanes pasal 6. Ayatna 25. Yohanes pasal 6 ceritana laban cilasi ingat ibreman Tuhan Yesus 5.000 kala keperluan fisik itambari Tuhan Yesus. Di pasal 5 ibreken Tuhan Yesus mankala si pangpangen 30 tahun enggo peristiwana terjadi di Yerusalem. Di pasal 4 peristiwana terjadi di sumur Yakub di daerah Samaria. Di pasal 3 Nikodemus. Iya. Ceritakan na ijenda soal tubuh pedua kaliken. Di Yohanes pasal 2 peristiwana ikana. Ibrena kerjandai lau bana jadi lau anggur. Sajenda enggo siteh ibas pengogenta. Jadi silanjutkan kamu pasal 6 dai mencegi ibre Tuhan Yesus kala endai besurman. Sisa 10 2 sumpit. Sinin dage cubakan Yohanes pasal 6 tapi ulah kita lupa. Maka enda buku Tuhan ngasi oge kita gelah banci si tandai Tuhan dai janah banci spesialoken iya maka rulih kita dat kegeluhan si rasa lalap. Tapi di soal nakan kula. Jadi bancika kita pindah sitik nari di bataka ngemrekenakan kula daging si lit ibas doni enda ia kange mereken gelah malam pinakit gelah idoni ia kange si mereken metunggung ibas kerja-kerja gelah banci kerja nandai metunggung secara doni. Jadi nggo banci siida sada secara duniawi keperlunta idoni enda. Sada keperlunta secara rohani. Gelah banci kita bengket ku surga. Jadi lid kerajaan doni si ikuasai kegelapan, lid kerajaan sorga si banci ku surga mengkalak situ mantuhan Yesus ndai. Kalak situ mantuhan Yesus si enggo iutus di bata surga nari. Man kalak situ maka Yesus seimet di batasi tuhu-tuhu. Tapi di keperlundoni 5.000 kalak. Labo iya man Yesus. Saja jaya pulung-pulung enterem. Ia iciptakan Tuhan Yesus. Maka layak ia ibrenaman secara kula. Tapi ban kita enggor dosa. Mesti 2 hal si idah. Kalak sila tepe beredi batang nggeluh idoni. Kalak sila tepe pepalam Tuhan Yesus ngepinakitna ikulam Bethesda. Dat upah ngeiya ibas di batas cinepa ian dube. Tapi soal ku surga. Elaban cilat arah te. Adilah ia man Yesus
ia medibata sirih isurga nari sebab kerinana agama ngantusi dibata ngencabanci nasabkan dosa. Ngoku ganin dub dosa dub banci isasabkan adilah kam tukman Yesus. Banci dosa dub isasabkan Yesus tapi labu kam tuk maka ia dibata. Labu dosa dundai isasabkan sebab dibata ngencasi banci nasabkan dosa. Ertoto kita lebih. Ngo idah kami melala perbahanan du Tuhan kami Yesus janah penindu. Adilah kam tek kasihku katakan. Silang langna tek lagi amin kam. Arah kasihku bahan Inin kami kamati kami Tuhan Yesus kasih ibahandu. Kelabanci seh pengangkan kami. Kata nggolit i tengah-tengah dunia enda. Kata sinjadikan kerinana silit i dunia enda. Tapi dunia enda lah itandai nakam. Mestura-suran duruhku doni. Alu kam ngerana. Alu kam reban perbahanan. Gila banci itandai kami mekam. Sinepalangi rasdoni itandai kami mekam. Singgo mulih ku surga sinikapkan ingan man kerinana kari kalak sitek. Idoni enda lape kami tek. Bancing kami tading idoni. Dat kami ngepasu-pasu bas kam nari. Tapi ku surga adalah kami tek nandangi kam. Ela banci kami bengket kujah. Tambahilah gelap banci kami tek. Banlah carana Tuhan Yesus. Maka tek kami endam di bata kami. Endam Tuhan kami singguru isurga nari. Jangan buka kamu mulih ku surga. Mindu kami. Gelah adidah kami kam ngerana. Idah kami perbahanan du. Ngaku petendi kami. Endam sinepa kula kami. Rasinepa tendi kami. Sinepa doni ras bagai pe sinepa surga. Amin. Yohanes pasal 6. Yesus meroti si mereken kegeluhan. Yesus meroti si mereken kegeluhan. Golik sebegi lau kegeluhan. Pe Yesus mereken cak. Roti kegeluhan pe Yesus kange mereka cak. Ijende soge Yesus meroti si mereka kegeluhan. Roti si mereka gelah kalak ndai enggo besur. Kenca jumpa kalak sinterem ras Yesus ile pardano. Osi uli hidatas nari. Ayat 22 ulah ayat 25 soge 22 soge kalak si enterem ndarami Yesus. Kalak si enterem ndarami Yesus. Sinterem siapai si 5.000 kalak ndai. Kalak si enterem ndarami Yesus. Pepagina kenca Yesus mereman 5.000 kalak. Sadang ngenca perahu i tepi danau iidah kalak sintereme. Asum berkat ajar-ajar tari perahu itah kalak sinterem. Maka Yesus lah ikut berkat. Pepagi nari piga-piga perahu iti bereas nari. Janah ngadi deherken ingan kalak sinterem man roti kenca Yesus ngatakan bujur mandi bata. Tapi kenca ida kalak sinterem maka Yesus lah ibas perahu Janah ajar-ajar nape lang. Maka ida tasina perahu jenari berkat ia ku Kapernaum ndarami Yesus.
Kesan ogen tak enda, si penulis mau mengungkapkan kesan bahwa sudah tambah ramai orang, sudah tambah banyak orang mau mencari Yesus. Yesus belum pernah kekurangan pendengar. Yesus dikejar oleh orang ramai. Apalagi singgo malam pinakit beltek nandai si sejengkal ndai nggo besul. Nggondarami ia lalap dan tiap wari pinakit melihin darat. Maka nggo melala kalau si pinakit beltek sejengkal nandai ndarami tambar. Ijaka kini Yesus ndai gelah berenaka kami mujizat roti. Nama bagian pertama. Tetapi kencai ida kalak sintreme maka Yesus la ibas perahu cara ajar-ajar na bilang maka ida tasina perahu jenari berkat ia ku Kapernaum ndarami Yesus. Ada kesandu sangau genduenda nggo meriah akap kala ndarami Yesus ban golit untungna. Ku akap sada bagian laban cilas yakui. Adik kita ngikut di bata laban cilang lit untungna. Untung kai. Untung pinakit beltok sejengkal ndai. Ibre Tuhan Yesus kala enda besur jaga sisa kamu 10 dua bakul endam dibatasi tuhu mereka untung dibatasi tuhu lah pernah rugi kena manusia dibatasi tuhu lah pernah kam iprasna dibatasi tuhu mereka untung man kerinana maka enggo terem kala ndarami Yesus ban untung iban Yesus ngasakai kala sireuh sitek rasilatek besur kerinana mulih sisa kamu 10 dua bakul terjengjekin ngenca akap ndu kelengate di batandai terjenggelah pinakit beltok sejengkal enda kin ngenca akap ndu sura-sura di bata sirih isurga narindai sioge terterusan Yesus roti si mereken kegeluhan kenca jumpa kala si interme ras Yesus ile pardano nungkun ia man Yesus. Oh guru, diganai kam kujenda Muhammad jelma sinterme man Yesus. Apalagi kita kalak karo, nggo kasih dat untungna nambah ka kehamatan taman bana. Maka nungkun kala enda. Oh guru, diganai kam kujenda. Ayat 26 ngalau Yesus kukatakan man bandu situhuna idara mindu aku labo perbahan yang kandu tanda-tanda sengget siku bahane tapi perbahan enggo ipan kam roti seh besur kai penungkunan kalak ndai lain jawab nabas Tuhan Yesus lari. Oh guru, diganai kam kujenda, labon lebih keras buang berengih. Tapi kai si ibas pusuh manusia ndai, emu ikata kena. Ngalau Yesus ku katakan man bandu, situhuna idara mindu aku, labo perbahan yang kandu
tanda-tanda sengget siku bahane, tapi perbahan enggo ipan kam roti syekh besur. Hadi bagainda kaikin memang siniarapkan Yesus. Menurut kam kaikin ngemin siniarapkan Yesus. Gelah banci syekh surah-surah Yesus. Adi banna metanda sengget. Kuakap adi syoge pasal 6 dah jumpa kita melala. Umpamana ayat 2. Nterem kala ngikut kenia. Sebab enggo idah kala tanda-tanda sengget si ibahanna pepalem kala si pinakitan. Nama yang banci ibreken Yesus enggo malam pinakit na makana reh iya. Jadi kay narika deba adioge kape ayat 5. Dia pikir kadilaku salah kari sinin ka. Ayat 5 IJP kata kenaka. Ayat 5 endape nuriken. Kaika deba iban Yesus dai enggo. Iperneken Yesus kelewatna. Cana idahna antarem jelma. Rehen dah iya. Maka ni naman Filipus. Ijan dia banti situ kurpangan. Guna kalak sintermenda. Berkin Yesus kasak dan nari rejeki. Merejeki banua i tengah gelah keperluan sejengkal enda nakan rasinemen. Iepe ibrekan Yesus kangen berkat berlimpah. Muka mantap kali mah. Adi berkat berlimpah kak andu manggume hebat kali. Kali kekristenan andu labu surah-surah Tuhan Yesus mereka berkat dalam 2 hal bas cerita enda. Berkat berlimpah. Ula kari salah kam khotbah ku neraka kam kari. Enda masih enggo ibrekan Yesus. Pasal 5, pasal 6 berkat berlimpah. Ula kam kari ku neraka, sungkunlah Tuhan Yesus. Maka jawab Tuhan Yesus ayat 26. Ngalu Yesus ku katakan man bandu, situhuna idara mindu aku, labo perbahan yang kandu, tanda-tanda sengget siku bahan tapi perbahan enggo ipan kam roti syekh besur. Salah pengangkan jelma sintremdai berkat berlimpah. Lakap yang kandu kai maksudna kuban mujizat tanda sengget. Lakap yang kandu Amin nagia adi syoge ayat sebelumna ayat 14 ka ngida tanda-tanda sengget si ibakan Yesus nina kala sinterem si tuhuna enda nabi si enggo ijanjikan di bata reh kudoni enda ngetujunna maka bantuan Yesus berkat berlimpah gelah si tuhuna enda menabi si enggo ijanjikan di bata gelah itandai manusia isikin sinepadungi enda ras iang golit tengah-tengah tapi donila nandai ia gelah arah tanda sengget enda min banci si tandai ia tujun berkat berlimpah mujizat terjadi. Maka ibas 26 katakan ku katakan man bandu situhuna idara mindu aku labu perbahan yang kandu tanda-tanda sengget siku bahane tak guna besur mencabel takna syukur kenan jara-jare ulah kari berkat berlimpah ngenca yang kandu tujuan berkat berlimpah gelah sepengangkanta
isekin Yesus si itandai dundai. Si sambung adi ngondai ipandang ya. Jadi enang mulai ipandang Yesus kala enda rih iya ban labo angkana. Sebab nggo kamu si begi adilah kam tek kai si ku katakan arah perbahananku lagi amin gelah kam tek maka aku me anak di bata. Jadi tujuan kerina mujizat si ibakan Tuhan Yesus seringi ras khotbahna. Gelaban si tandai enda kap si mereken kegeluhanku. Maka ipake nama lau kegeluhan man perempuan Samaria. Enda ipake nama roti kegeluhan. Silanjutkan. Ulah carikan pangan si banci melengas. Tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhan si tuhu-tuhu silar keri-kerin. Pangan si enda mepagi si mereken anak manusia si suruh di bata eman bandu sebab di bata bapa nggo mereken tanda pengesahan man anak manusia enda me kegeluhan si rasa lalap Bapa sini surga mereken makana iya me si enggo isakan bapa sini surga mereken kegeluhan man manusia adite kita man bana labu roti si man pangandai je lalap mandara mendu mati kange kam kari lasih tujuan bapa sini surga ngutus anak nasi tonggal kudunya enda gelah banci sidat kegeluhan si rasa lalap silar kerkerin adi te kita si sambung ka terdauhan kulih giaban gedang ulah carikan pangan si banci melengas tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhan si tutuhu silar kerikerin. Pangan enda mepagi si ibreken anak manusia si suruh di bata eman bandu. Sebab di bata bapa enggo mereken tanda pengesahan man anak manusia Sambung arapudi jenari nungkun kakala endai kai dagi harus ibahan kami guna ndahi kendahin di bata. Berjawab Yesus, situ huna ras praten di bata ibahandu. Eime, teklah kam man bana si isuruh di bata. Kulihi. Berjawab Yesus, si sentudu ras peraten di bata ibahandu. Eime, teklah kam man bana si isuruh di bata. Kulihi 3 kali. Terjawab Yesus, si sentudu ras peraten di bata ibahandu. Eime, teklah kaman bana si isuruh di bata. Kuharap angkandu kasih katakan Yesus enda keluar dari mulut Yesus sendiri ban go mriakap kala enda ngikut Yesus ban go besuria lalap maka gundari ikatakan me kaikin si sentudu idaikan kami maka ngena ate di bata. Berjawab Yesus si sentudu ras peraten di bata ibahandu meteklah kam man bana si isuruh di bata. Kuharap kari banci ijabar kendu kuga uga kam enggosih ndahi kendahin di bata singena atena ibahandu aditek kaman Yesus isuruh di bata surganari. Nina kala tuduh kelaman kami tanda sengget
simbelin gelati kami man bandu. Sayangnya engkau bagi buena tanda senggit iban ipindo dengakang kurang kalak perdosa ertina kurang erbanca lalap ialah banci tek. Nina kala itu du kelaman kami tanda senggit simbelin gelate kami man bandu. Kala enda langatik man Yesus ras ia tetap dengan ngemendo tanda senggit. Berarti seluruh perbahanan Tuhan Yesus sendai langam baba ia ngaku. Maka Yesus enda mesti iutus isurga nari kulihi jaga si tutup. Nina kala tuduh kelaman kami tanda senggit simbelin gelate kami man bandu. Gol Injil tujuan Yesus reh kudoni gelah banci manusia idoni tek. Maka enda meutusen si enggo isahkan Bapa sini surga gelah kerinana kala sitik man anak mate tapi dat sama kegeluhan si tuhu. Berjawab Yesus si sentudu ras perhatian di bata ibahandu teklah kaman bana si suruh di bata. Nina kala tuduh kelaman kami tanda senggit simbelin gelate kami man bandu. Bahanlah kaya tendu. Nini kami naik ipan namana igurun pasir. Nostalgia perbuatan Allah yang besar. Bagi tersurat di bas pustaka si Badia. Ibrekan naman kala roti si reh isurga nari. Kepeken kerinana perbahanan di bata lalu pa bangsa ini. Kalau Yesus ku katakan man bandu si tuhuna. Kai si ibrekan Musa man bandu labo roti isurga nari. Bapakku ngesi mereka roti si tuhu sire isurga nari. Sabab roti si mereka bapakku ia sire isurga nari dengan si mereka kegeluhan mandoni enda. Labu angkandu ras aku pemungkin labu kuangka tapi enda mau penungkunan kala enda. Mengenai nostalgia roti enggumnya besur. Itu ingin nakapi buah kambar enda bapa mereka roti selama kala enda di padang gurun. Gundari iban Yesus ada yang jelas. Sebab roti si ibrekan bapangku ia sireh isurga nari dengan si mereka kegeluhan mandoni enda. Nina kala ndai opa breken min lalap roti eman kami ngasa terjeng doni ngenca iyang kana lebih asa sadela iyang kana bicara jenda kita ngadi buru berkerinana jelmandai mulis mu iya besur betekna tapi mate pertendinna. Man bandu di batas siri isurga nari mekap Tuhan Yesus. Ngoidah kami kuga sulit na manusia ndai banci ngaku maka kamu roti siri isurga nari maka kerinana kala sitik man bandu. Banci datca kegeluhan sirasa lalap. Ngo jumpa kami ibas perkataan duwari enda bagai sulitna. Ya maka bancing melala kalau singgung nanami mujizat ndu. Tapi labu ia tek maka kamu roti sire isurga nari si mereka kegeluhan mandoni enda. Babalah gelah riwarina jelas naman kami pe banci tek. Lai tiru kami sila menghuli. Tapi alokan kami ban kami karim babasa banci kami ngaku. Maka Yesus meroti kegeluhan
si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu, si lar keri-kerin, eme is surga. Amin.